Shisngi hadian kejing mi kubor halor kejing bitar jugi nongsong shnong ko Umsamlem ke sorkar jela ba Pynbna Bakla kejing okpang COVID-19 Uwei Rangbah balah nyopulai senam kerta. Myntri ketenat kakot kekya rangkat badu Director ke Health Services MI ha kesingi pali jeng katayo kilahir dala dia Umsamlem ban ajing Pynshai gipat ba haba Pynshai bade kejing thot jeng kor balik tes balakum Pynmi Bakla ke report jong uni Rangbah. Ha kini kejing lek Pynshai ya Myntri ketenat kakot kekya oba AL Hack badu Director ke Health Services Dr. Amanwar lasen ran langru dak Deputy Commissioner ke distrik ke kong RM Korba Superintendent ki pulet uba si serti bat kiwe nalor kinong mi khmat nak Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong ke basumar inu Rangbah. Dr. Amanwar haba ajing Pynshai ulong ba kejing Bakla ban Pynbna bapang COVID-19 unu Rangbah kadai tang namar kejing thot jeng kor balik ke tes. Bat ula kerensyai bak sorkar kamdan setia kanu kejing temu ban pensengusi inu inoru. Uang ba kejing Pynbna pat ba kadai kabalale ban Pyn'i kejing khot kerukom terekam jeng sorkar. Bat deiru halor kene kanong rem bagla Pynbna hi dalade kejing Bakla hadian bala syam unu Rangbah omde setia ubalayo kene kejing pang. Ulong bagi pat ba bagi bahayang bahasam kemdei ban sengusi wat laki lamong na kejing Pynbna. Nrai na kaliang jeng sorkar rengkat ketenat kakoi kakya da kejing kemen kila Pynbna kejing shisha sekipat ba. Uniu doktor ula Pynshai ru ba kejing Pynbna Bakla kamde setia kejing Bakla jong ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Namar kamde kene ke hospital ke ba aya ka kaipot. Na kaliang jong menteri sorkar ula Pynpau kejing sungsi halor kejing Bakla. Nrai ula aipat kejing ero iki doktor bat kinong trei jong ketenat kakoi kakya bat kumjuru ik baro ke bedan bentah kejing kun ya ka kelam COVID-19. Ulai kubleiru ya kesnong Umsamlem kabala shimkia ya baro kilat jingyada no kesni babakla Pynbna bauni Rangbah ulayo kejing pang COVID-19 badu kejing lomba kloy bane trelang bat ke sorkar rengkat bat kibor peniat distrik. Ula kerpat ikipat ba bat ki bahayeng bakim dei bantau lani konyo kejing Bakla kabajumi ha kanu kejing terekam.